iya ko manasaki melo makaroba isunnakan dena to matoba dena to makelu sampai selesai pelaksanaan kurban. Iya. Yang paya popule memang nama cikuru. Tapi disunahkan ya, berarti ya ko angkat tau matoba, angkat tau makelu itu hukumnya makruh, dia nama dosa. Demi nalolongan ibaraka na iyaro perintah nasabak makade na bita iyaro watak kalemu lanro alemu melo isaksikan ikarobana. Yana tu ampai isuroto ki hadere nareko magere itawe. Lebih abdal itu. Yani ko makade we 10 sia tu tawe makai ga ko magere nang kamanang a video call nih. Itu siaran langsung gitu.